intelligent boy. Tsutsuma undixavelanyana swakutitimeta la xitolo wa swi tiva swa ku leswa matiya hayi swa hina boy u nga rivali ku vuyela na sisi wa wena machokoleti wa tiva hi marhandza ngopfu. Okay pa ni ya xava mara a ni ri busy swin'wana mara ku na nkingha ni ya xava. Nda tiva ku u busy mfana wa mina kambe nkarhi a wu rindzi munhu. Vulavula hi papa. A ndi ehleketa ku hi nkarhi wa ku fana na lowu boy ta va hi ri karhi hi vulavulana na makoti elandlwini hi tlanga na vatukulu va wena a ri karhi a tlangisa vatukulu va mehe tlanga na vana va wena wa twisisa mara ndi na miehleketo ya ku boy loko u tikumelanyana xin'watana xa ku saseka J Vazandile kumbe bosisiwe u va u hanyanyana na xona ni ta ku advise mende ba wehe boy Jim Utakerifuwa ntwana Kombela mali. I can't. Hayi fanele u tlhariha loko a ku swilo swa endleka like father like son man. Hey monsieur Jim Utakerifuwa. Epo. Nyathatha. Epo. Dlala ntwana dlala. Lo ithatha amashantshi na yini. Kabaka. Boy. So ntwana. Ke mnati ntwana. Yeah. Jolo wena usentshedinisa ntwana. Mfethu yamazi umathayi. Akusimathambo ematiya mfethu. Ilezi sifune ezibandayo ekuseni yabo. Kabanga ekuseni sonto. Manje uyasho lo madala wa la ekhoneni uvulile. Yeah, ke 9 so I'm sure. Ne. Yeah. All right. Yeah. Single guy. Lo ngilikaye ngiyaziyo la ekhaya engathikile. Sibali phela wena ushimile sibali. Yazi ushime shishi. Maro grandwana yami. Msabheka man. Angikhaphela mfethu. If awukho busy yabona ngidinga advice from you. Ngithi yasambe ta. Bafethu. Singangitshela ukuthi decide ukuloga out kanjalo nje. Ende single boy ngiyakhurunta ngishaya ngebhomo kambani. Manje mara wayile nje ntwana. Uphila ubuwe pepe. Kuyadla mama. Hawu nasani ngizokucuza eskimini. Asiblomi nentwana ezifana nayo singajuli. Uthola isijetshana sani uthikile. Yabamba nje le mpilo. Intwana le ayijuli intwana ngithi uyayazi. Wayibona ibambile wena. Angaze ngayibona ibambile twapha. Thatha wa tsaking ne. Ba batla wena o thune dereng e bona ba e batla. Eish, mntwana bheka man. Hayi ukuthi ngisha machiro or something yabona neti angisengakamtholi lo muntu lo ukuthi ngiyamfuna yabona and utime la machiro ukuthi ufuna ngidry nabo mfethu angikho la yabona mina for no ngifuna ukuconcentrate ku acting career yami ne writing yami lokho kuphela. No, ke a utlwa ntwana. Ke a utlwa ne. Mara dudisa ma time afatsi. Umtshayelo go tsala mjotsa o ready o tla thola like bua sense o yena o tla mamela. Mfethu umathime lo uyazi na uzongishouta mfethu ngamtshela. Amara wena unjayama ngithi. Yeah, sure. Bheka mfethu ngidinga ifavor. Favor yani khuluma ntwana ufuna? Ufuna kuvana ngiyointroduce as in. Hayi ntwana no. Nda. Ntwana na ke le gentleman, ntwana ke na le cherry yaka. No wena batla ntwana come on ntwana hayi no ntwana bheka man masifika lapha somtshela ukuthi you've been through a lot that's why ubile lesbian ngithola so now vele udecide ukuchinja man uzongithemba ngiyacela mfethu lo muntu lana mfethu ntwana ngiyakufraya sama ntwana mara wena homponi ne mara inja yami ya manje soba nenkinga nyana inkinga yani ntwana o batla nje so batla ke kenye di ntwana come on ntwana asina plan ntwana sina aswa onkolota ntwana yazi so
Papa, breakfast tla ba ready. In fact 10 minutes nyana. Loni n'wananga u swi tiva kahle swa ku no swakudya swa wehe nda swi tsakela ene u sweka kahle ngopfu ndi ta lava ku vulavula na wena n'wananga. N'wananga se u kurile ni vona swi fanerile ku no hi nga kombisana tanihi n'wana na papa a swi right? Hi swona. Mara u karhi how right? Bothata keng? Ni nga languteka a nga ku no nda penganyana ku vulavula na wena leswi kambe ntiyiso u fanerile ku va ni wa vulavuriwa n'wananga ndi vona u ta na swinhoyatana swa kahle ta mi ta jikajika la kaya mithlemithlela na buti wa wena intelligent a ri koho ive tshamanyana siku rin'we a vekanyana ra vusiwana ka tinchomi ta wena. Papa batho ba modimo intelligent o focuste mo baleng lo acting iseng di relationship na le la zanga re bole ka di relationship why o botsa hi nkarhi lowu mina ndi ehleketa ku ni ta va se ndi ri karhi ndi tlanga na vatukulu ku nga vana va buti wa wena mara heyi swi tikomba nga ku no hayi milorho ya mehe yi vuhe swinyenyana. Papa intelligent ke o boleletse o tla nna le ngwana ka nako wena batlang go nna le ngwana ka teng iseng ha wena o mmolella ene le gole intelligent ha na le girlfriend le na le girlfriend yo ni hela matimba a nga va a ri gay. Papa ha se gay ya hi nkarhi wa ku ta a ni ti ehleketa ku no impela i ta va se a va a ri karhi a tekile wansati kambe heyi swi lava munhu a endla plan nga ku no ya timani muti plan beram. Hi. Yebo nginganceda ngani? Ngakusiza. Yes please. Intelligent ngathi. Esethu kunene. Ngiyajabula ukwazi esethu. Nami intelligent. Ngiyabonga intelligent. Ntwana focus wa bona wetsa la. Ekugcineni ugcine ubuyile na umngani wawe Emmanuel hi ku a ku khiphile nyana a ku yisa tindhawini a ku komba ticheri ta ye kokwana. Papa a ni nga lavi ku va nga ku nakudelela that's why ni introduce Emmanuel a ni ta va ni swi make khale. I yini xa nkoka ngopfu xa serious xi tlhe xi va special ku va u ta ni introducela ye Emmanuel because Emmanuel i khale ni ri karhi ni n'wi tiva ni ri karhi ni n'wi vona i yini xa special kahle kahle lexi endlaka swa ku na u ta n'wi introduce. Emmanuel i girlfriend ya mina. Yimanyani kokwalano u lava ku vula swa ku yini loko ku tani u vona n'wana wa le crash laha loko ni vukile u vona nga ku na hundle xipukuphuku kona ni n'wana wa le crash. Papa ni serious. Kambe nawe xipukuphuku i mani hi ku Emmanuel loyi last week kunene ni mi kumele khonweni a ri karhi a bukutelana na vafana va lwela mhaka ya nhonyana a ri karhi va ku i va swipile va tekele cheri namuntlha loyi a nga va tekela cheri namuntlha se loyi u vulavula swa ku cheri ya wena ni vona nga ku no mi le ku ni tlangiseni okay ku ni kota ku ni twisisa swa ku hikanene no mi le ku rhandzaneni mi nga khisana. Na Ni ehleketa nga ku papa u le ku tlangeni.
ndzi vona nga ku no mi nga ya hala kamereni na mama tshama kona mi endla vanhu ri karhi ndzi qhuvekana ni tibelangadi ya mehe mi nga famba mi ya kamereni izala vanhu va mehe etlilasi ti hume vuximanini manyana Hey, IT! Ku na ndzi ku veka vutsa yone mani. Hi Emma. Sure. Dintsang. Asihlata sesa heno se. Bona no, bona ke nna Sithipa. O thotse bua. ntwana ni nga ri na plan. Ona plan ya eng? Ona plan ya eng? Emma mpile. Pele go etsagalang fa. So wena o tlise Emma go la tla tsaka ke girlfriend ya hao re le convince papa. O matla. Hey, Sibali. Tsamaya, mama, thank you. Vacation le ka tsela wena ke tlo thola wena. Sibali sami. Kunjani Sibali sami? Nipfukile Sibara, mpfukile. Nami ngiqabaqaba iqabule vinika ngi-online Sibali ngezwe kuwe. Hayi Sibara mina nipfukile ndo va busy na ngadi la ndilungisa ngadi. Sibara hi nkarhi lowu a ni tiva ku ta va wa ha ri KZN. Hatla u vuya a wu fanele u ti tshamele na vatukulu mi ri karhi mi. Hayi khuleka Sibali ngalokho. Phela nami Sibali into engiwarishayo ngawe Sibali ngiyakubona impela nje. Ubhizi umatasatasa uyehle uyenyuka nengadi kanti uphi lo mfana wakho angezazi ukuncedisa la. Hayi Sibara vana lava hina va fani na mina we Sibara a hi vona va type ya tingati i vanhu va ti xin'wana na xin'wana inthaneti laptop phone everything je sweswi va tsutsumi va ku va ya ka internet cafe va busy na ti-assignment yin'wana va ti endlaka because va towards exams Sibara so yo mhaka u kuma ku no hava kona Sibali. he Sibali sami Yini ndaba ukhuluma manga Sibali? Sibara so wangilahlekela manje I'm totally lost Yazi nami ke ngiyalahlekelwa Sibali. Ngike ngabona lo mfana wakho lo. Ahamba nalefuku udlumi lesikumkayikatla lento engayi-understand noma umfana noma intombazane. Ene lo bekagqoke ngenye indlela nje esolisayo. Ngabe nginamanga Sibali? Hey, nayi imkhuba. Yazi usheshile Sibali ukhokha umoya. Yazi usheshile ngoba isquad sami masingazi ngalodaba lolu. Basop. Isowetho yonke le within an hour. Soweto no Sibara. Soweto no Sibara. Ulathi bhenyana tinganyana uyehlisa Sibara man maka Soweto no ayenikhom kahle. Ningakushavela TBS Sibara. Na gologo ningayikoka sweswi Sibara. Ukota kube at least lalela ke Sibali yabona amabhiya nginawo inqwaba athe efridge. Wena into kumele ngabe iyakukhathaza kumele ngabuza umsindo nje engajwayelekile ngoba lo mfana wakho dala wagcina ukuyifaka ikhipha inkonzo. Kukumanje kumele ngabe uyamciphezela lo ngwenyangwenya lo. Wabona Sibara so wavulavula kukwalana imhaka ile isitina wavulavula Sibali sami hayi Sibara wayibeka kwalana Kodwa into ezoba inkinga Sibali yodwa yabona lo mfana wakho uma uthi dubula ngamablank khohlwa ngeke ukuthi bathola abazukulu kukude la. Asambe siyozwa Sibali uyeke ukuthi no asiye Sibali. Hi. Yebo ngingaqangani. Ngakusiza. Yes please. Well, someone can focus. What blues? Can you share with your brother? Uyazi mos ungakhuluma noma yini nami. Cha, futhi. Yazi uma ngazwa ukuthi basesekhona abantu abakhathalela abantu abanjengami around here. Yeah. Ngabe ngabuza? Yeah, anything. Do you believe in love? Well, yeah, I do. Nasho kanjalo but yazi kulesikhathi samanje ngothando man.
people can give you fake signals and abanye ungazi ukuthi yini ama intentions wabo angempela. Yabo. Why ungibuza le nto leyo? Yes, but sometimes uthando manje luze nje ungalindelanga. Uthi uqala ukubona umuntu ubukane emehlweni. Bese kuba na this strange feeling. Okay. Angazi ukuthi ngachaza kanjani. Kodwa manje kuzenzakalele nje. Oh, okay. Hey, yazini. Ngiyabona ukuthi ngathi khona umuntu othatha inhliziyo yakho. Kodwa azi ngizocela ini. Ngicela ukuthi nje uyinike isikhathi sokuthi at least umazi kahle kuqala. Yabo ngoba ngikutshela ukuthi abanye abantu angeke uzobazi ukuthi yini ama intentions wabo. So yabona banganike isikhathi nje nazane umbone ukuthi umuntu ocabanga kanjani, is he a good guy, is he one of those, and then yabona masubona ukuthi I know sure la then you can take a decision from that. So mdala manje. Hey, qinisile futhi. Mhlambe lo muntu nje kade ngisiza ukuthi ngeqe umgwaqo. Ilokho kuphela. Hayi, ngicangishaya moya, ngicabanga ukuhamba nami futhi. Yeah, of course. Yes. No matter me. You lost one code, ne? Wena kulapho. Buthena ntwana. See, wathi wamfana lo i-crazy inonyana lo ya no shimkhome kahle man. Hey, wathi oh yes. Yabona mfana ndinaba ama-triplet wala bana mfana bana laba triplet laba tukulu man yesashayela phansi uzobaphazamisa manje siphazama nabantu yazi into kumele ngenze manje ithi ngiphuthumele lapha ejardini amapiyama angakaqhuli bana sibali chabi babhizi ekhali kodwa nkalanga lo ntwana kala into engizoyenza nje yekela umfana lo abaduzula nje no sibala no sile kubheni champana man shayendleka sibali tshetsholouza champana man damn Kodimo so papa. nditwa ndinavele ku tlanga music wa ku nandzika n'wananga. Really? Serious. Okay, tani ku komba n'wananga ve ya jiva swin'wana ku komba swa ku no handle karhi ndi banenge njhani khale ka me. Ciao. Yeah, ndi ku komba ku no papa yi jiva njhani. Then not fair. Ku twisisa ku endleka yini a music leswa u cinisa swona the way wa twisisa. Cina na papa phela u komba ku kanjhani. Wa twisisa ku endleka yini nkarhi wa kona kumbe ri karhi ni banenge like this hambi makhotha a nga ri ku ni laveni mari za tala a twanasisa xin'wana se ku byela swo swin'wana mara gcina tala hi matwisa ku ri ix wa vona ya tshama ri tiveki hansi wa vona kalamuta ku ri no tshama ri njhani wa switwa a va ganga twisisa ku no hayi no za tala hi tshama leyi kuze kumeka n'we ni huma la ka dance leyi wa twisisa yes wa switwa I got to make ya first time I love wow she's always do the social media stuff like this yo come on now what's for Leka hola watch it yazule yashesha ukukhona kanti benginokushayela yona nje sasemnandi What? Do you know this guy? Yeah, Nyamas. Hello, unjani? Right wena. Anyi right, lo bhuti wami ubongani. Manje ungitsheleke intelligent.
Yini ama-intentions wakho nge-sister lami? Ama-intentions khuluma nga. Ya ngichaza ukuthi ufunani nge-sister lami. Hawu kodwa bhuti, this is the guy wanginceda ukuthi ngijampe laphaya. Oh, I know yazini. Uma kunjalo yazini. Ngizonishiya nginigaye isikhathi nje nokuthi nidlomenyana yabo. Hayi ungahambi ngizovaya. No. Relax. Khuleka. Anyway, nice to meet you. Enyazi, ngicela ukuthi ungenze into eyi-1. Favor. Ungamphuli inhliziyo lo mntwana lo. Mntwana lithi. Akwenza lokho, uzofela kuwe sa. Yeah. Sure. Relax. Ngizobuya ne? Ube great. Ungamnaki, umane uyangikhusela nje. Funa isithembu sihlala laphaya mhlawumbe. Mawabajahile. Angijaha. Bashana, angithi nimazi kahle u-Uncle Thulani. Sure Uncle. Yeah, bhekani la bafana bami. Yabona lesijejane lesisiza lapha. Nenze sure bafana bami ukuthi anidlaleli phambi kwakhe ngoba umshana wami udla lapha. Angithi sezwani? Shasho bafethu. Mshana. Mshana kunjani? Hayi kimnandi kimnandi. Mshana. Yazi nakhona nje mshana, ngisatshela labashana labo ukuthi wena nomshana wami uintelligent. Khona izinto zenu imshikashike niphusha under carpet nje. Izinto ezibhizi eziserious. Bana ngithembe kanje. Phela I thought ukuthi wena one of us mfethu. Ehle kwaye bongasho ukuthi ngokugayi nje ube great. Ntwana, come on. Wathi ba kankile ujwang. Ngoshayishaya phela ska khola dimani ke ukupha ntwana. Hayi ungazophapha wena sani yazo. Angithi ngiyakutshela ukuthi umshana wami udla la wena lokhu busy uyaphapha. Ngizokuganda wena. Yazi into engizoyenza mina ukuthi wena mele uvaye mfethu. Ehle kasiblow nabo sisi thina. Hayi sani ungakhulumi kanje. Wathi ngankile. Yini? Why usiza Ngithi bathi ngiyapha. Awu mina ngiyayidlalela. Cela uvale mehlo. Ngawuvula nyalo. Wow. I said to, can you make me the happiest man alive and be my friend? Angazi ukuthi uthini yazi. Ngizwa ngathi lento iphupho. You're such amazing. Angazi ukuthi uthini. Kaze ngacabanga ukuthi lokhu ngayenzeka. Does that mean ukuthi Yes. ngiyabonga? Do you mind having dinner with me? No, anginankinga. Mangabe kusase Eddie, then ngingalinda. No, you can come and have dinner at my crib. Uhlangane nefamily yami. Yabo. So, yeah.
moakeditse Mina mbyela ntiyiso. Ambyela leswi lavaka ku twa swona. o sure mo rata ngwana or ko re papa go tsenyetsa pressure 100% like munhu loyi ni twa nga ku i khale mina hi tivana so ha o nagana gore ke ka pele I mean e se kgale ne utlwisitse Emmanuel mo no yana ke esethu le papa o tla bona gore go na le bothata go me ankinga mina papa yi tivona nga ke se wa guga ila ku vona makoti na vatukulu va tsutsuma lana ko wa lora no mo lora ha tsofala mos Vana va me amboni ku se ni kurile 40 years hi matlangwana ni boy ni tshemba ku seswawe i ta va a ku hlamuserile ku wansati loko se a conceive ku endleka yini I'm sure ta va a ku fakela yini nyana ku kwalana papa a nge vi na vana mara ye munhu wa ku ta match na personality ya mina ni mukumile ni sweswi a nge swi koti ku stop kokwalana u vulavula na me just like that u nga qali futhi loko u nga lava ku ni kwatisa u nga qali u fikeleli kokwalana a ni swi tivi swa ku endleka yini we kahle ku endleka yini n'we kokwala kaya ni vona ku busy ka frijeliwa laha nga ku lava ku endliwa na mucimbi la ka kameni nga swi tivi kahle nyathi i mani la mutini se ma ti endlela la ka kameni nga tivi nchumu ku endlekisa ku yini ka mina n'we mani vana invite munghana wa mehe girlfriend ya mehe ku ri a ta mi vona ya vulavula nje wanuna manje hey munhu se yi kurisile ne ya yo na xito manje xi nga vitaniwa nga madala vana va tlanga na vona va tlanga na vakhalabye munhu a to fanga vitaniwa nga mkhulu tiva hey wow Well, he seems like a good young man, Lompano. Yabuqinisile futhi. Yazi umfana olungile futhi sinenhliziyo ilungile. Singaqala ukuphikisa ukuthi ayikho into ezakalula. Ngiyasanda kumazi lo mfana, kodwa ngizwa ngathi kade ngamazi. Umazela komunye umhlaba. Futhi ngize ngazinikela nakuye. Ngavula nenhliziyo yami. Wena na. Hayi, yazini. Well, angeke ngize ngithi ngiyazi ukuthi ufila kanjani njengamanje. But ngiya understand, yabo? Ngiyazi ukuthi yazini abanye abantu kwesinye isikhathi when you find true love, when true love hits you, bazokutshela ukuthi going crazy or mhlambe udlisiwe, yabo, bakhulume zonke lezi zinto lezo, yabo? But for wena, because nami I've been there, yabo, ngingathola umuntu nami ngicabanga ukuthi ngiyamthanda, yabo. Okay, bengumthanda and bengasitshela ukuthi singahlukana, yabo. But because izinto nje zomhlaba kwale nale and then sagcina sihlukene, so yeah, but angifuni ukukhuluma kakhulu ngalokho. Into engifuna ukisho ukuthi for wena, I wish you all the best. Ne? Uyazi phela wena usisi wami, enema ngabe ujabulile, nami ngihlala ngijabulile. Guess what? Umemile ukuthi ngize namhlanje uzodla kubo. Somitha nomndeni wakhe. Ha when? Namhlanje. As in now? Yebo futhi. Yazi, you know what? Let me get you on the chair. Uzokwazi ukuthi usekamereni.
Lona Baba. kunomuntu wakho onzakala mu-attend sesi. Boom! Angela mina umdabulweni ngangizabelungu osala bethu ngabanenaliti. Ngicabanga amabhande ekalisha umhlanje ogcwele ipeleti intombi ngicela ukhisi noma ngasathani. Hey. Kunjani sibali? Hayi. Ivukile sibara. Akuna problem silo kwathi same kahle. Hayi, asibonge sibali. Mshana. Ngathi kuyokusiza ukuthi uzitholele sakhe isitulo. Wazi wakhohlakala nawe kodwa sibali. Asisamenywa ke manje mase sekuneyivakashi. Oh. No, kasi no awuzunida kurambiwa wena ku utala mtini. Leka wena. Kasi anake hayi aku organize vachana va wena. Nami hando tikuma ni vitani kwala tafuleni. Papa, kombela introduce ana kahle. Uncle, esethu lo. Esethu. Uncle. Thulani. Nice to meet you, Uncle Thulani. Shana. Hayi kujabule mina ukubona. Hayi, before ija andatsakela ku iranga kukhongela ukatexo swakudya. Then itaqhuba swakudala lokucareer nje. Lona akombela wekhongelela mwananga ukatexo swakudya. God bless our food. Amen. Amen. Bashana. Maluma akakuphuzi lokho. Ake kudlalele ngale enganeni. Hey. Sibali. Yes bra. Yazi kuthulile nje la. Thulile. Kumele kufuneka ojaha idada kube yibo nje behla benyuka abazukulu sibali. Ingasale kuthula kanje. Utisile sibara. Kufanele kuba kumyeleli kanje. Ayidama kusakuyi. Dobona intukululu lwawe. Qala katla basa hilwe bata baphushana nama wheelchair. Hilwe itafika ndidela sokuno intombi yami inkomba umwana wa wheelchair. Lwanga konke kupfuka endlebana. Shike endlebana phela sha wheelchair. Yikuyilise isho shilungisela ke iyalungisela kacho. Toilet yashele ke tata. Endlwini ya nana yathina ka sweka ka endla kwabo. Papa. Victoria esethu ayixhwala ene nimtisela ku rata tivana na family yami hayi swa ku ta criticize. Hayi man. Hey boy. Mind your tongue. Uvulavula na meni ba wenja. Wenda swin'wana wenda leswi fanele swi vulavula hi mehe. Kan'we ntsena ndzi ndzi vulavula ndzi fanele repeat marito. U titwa loko vulavula na mehe. La ile ka nyathi la ile ka mehe nyatwa ko. U khala xa me xikathula uthi. Xikathula xa me xikhalaka. Ngo titwa vulavula ku rhandza ka wena la. Yingisela ku tola xa me xikathula. U twa xa mani xikathula xa mehe. U nge endli ku rhandza ka wena u ti endlela mathandana wa wena mutini wa mehe. Ubatlang intelligent. If anisquota kuchinja baba, I would. Yes, Lena if nek khona change dia choose, I do the same thing akere. Why? Like uhlamsela yini? Kwena ankentseng messing enana intelligent. No, mawutheka ka ofela njikezi. Ba ntshotsa hore nna ke hypocrite ka lebaka la hao. La hao le malumenyana o wa hao ntwana. Malume, utshuneni manje uncle? O jwetse ka sie ka ofela. Nahana ka sie ka ofela hore nna ke skepuwe kwena. Man bheka man like akekho umuntu ukuthi uzothemba into ukuthi iphume emlomeni wa uncle. Jwang o bane ke a o jwetsa kwena nkentseng messing enana. No chiritsa ka ofela ha di mpatla ka lebaka la hao. Mamela. Kupo vai. Bheka man sorry like I never thought ukuthi kuzogcina kufike. You never thought in. Take off like a fault ya hao. Mama sekhaya. Kodwa ngitshele ukhalelanga ngempela. Bakwenzeni labantu lapha?
but bamane bangixeka ngoba kulesi simo bangitshela ukuthi mina ngiyangikwazi ukuthathela ingane. Ubani ngisho lokho? Baba wakhe. Yazini uzokhuluma naye intelligent. Angithi ubaba wakhe. Uzokhuluma naye. Uye uzokwenza ukuthi alungise yonke lento le. Don't understand. Don't understand. Angisozenza. Yazini ngicela ukuthi wehlise umoya ne. Manje ngifuna ukuthi uhambe uphumule. Angithandi ukubona manje ngicela. Ngiyacela. Noma ngizokwazi ukulala yini. Angithandi ukubona mo kanje. Usebenza. Maka. What's he saying, intelligent? Phumeleleni Manuel. Wawubuze mina. Ntwana nalona re di a choose. I can understand. What's he saying? Bo stress. Lo yena no le stressed. Le nna ke le stressed. Like ntwana ke na no vaya ntwana vaya. Bethu esethu ya stressa like kumele ngimbona ngidinga kumbona ku serious. For in. Nhle kuma timer uringe ezinye izinto ezihash kuye izolo so I have to see her. Jwale ntwana ifa sa batlo bona tlotsa jwa. Bethu. Or maybe I should end this friendship because it ended even before it began. Mamela ntwana, relax. Ska ba dramatic, relax. Wamrata ngwana like wamncanga seras. Oh, big time. Big time. Jwale mulwanele ntwana, mulwanele latela pelo ya hao, ulwanele ngwana ona simple. Okay, I think vaya. Yeah, vaya ntwana. Yo, bheka ngicela unginikete program la. Shusho ntwana. Ngiyacabanga ukuthi le plan engiphathele lona manje hayi alikho elingadlula lona yabona leli engiphethele lona manje sibali yile lizosebenza this time. Na kanjani Sibali? Le itatira. Wabona no ukhome ba tintombi ta kahle ta kushonga. Yeah, plus na vatukulu va me man. Avatava at least va vasasekile. Hi mhaka ku no tintombi leti shongile. Iswi swa street leswi nga khoma swona Sibali. Sibali yabona ngiyakuzwa ukhalela abazulu la ngiyenzele ukuthi uthole combination shoot manje nje abazukulu bakho kuzobe kuyinto ekahle yabona ladies ngicela ningangidisappoint ne lalela ke Sibali yabona mina ijob yami sengiyenzile sekusele wena nendodana yakho ubona ukuthi uphuma kanjani uyahamba manje umdabulu into angizabela ngibasala bayithunga abanelani No ukhome vana va kahle Sibali swa fanela swo sweleswo swi tikomba nga ku no mfana loyi a nga etlelanga la kaya a nga ri kona mara nkarhi n'wana wun'wana from now Sibali hayi ta nghena mfana loyi ngicela nje ungalinge Sibali mina ngingeni ndawo lapho wena into kumele uyenze shaya itafula yini manje Sibali ungangideleli ngicela ungangideleli angeke mina ngishaye up and down lokhu ngibhizi ngiround ngithawutha up and down la eSoweto ngiphithizela ngathi nginapkeni elimanzi elingembaba esefensini elingenamnikazi ngiorganize le staff lesi sihle kanje mangifika nawe uzongibuza ukuthi ngikhuluma ngani. Oh Sibali konje we awuhambananga namali hawu yini manje ungavuli swa ku no kahle kahle itimhaka ta mali imalini ke Sibali leyi lavekaka hayi Sibali yabona mina nawe asile Sibali uyazi phela indaba zamabhathari yabona Sibali phela nami ngilethe isitoko kumele nami ngizame ukuthi ngithole nje noma i4 or 5 ngithi kuyodambisa kancane ngehlisa umoya. Oh Sibali before Sibali uhetile na vanhu lava andilavi problem lokuse uba ufambile awuhetile na tintombi leti khululeka Sibali that's why balala abantu bayazi ukuthi kumele bayenze ladies
before a famba Sibali ndi la ku vona ku n'wana wa meta va tlangela henhla ka swilo swa njhani ni nga turn around nyana ndi vona ku no n'wana lowa meta va tlanga swilo swa njhani yo mtofotofo organizer ya kahle Sibali ba swilo swa straight mtofontofo n'wana wa meya tlangela swilo swa straight ya ladies i ta va a ri karhi a vuya intelligent sweswi nga ri khale kamera ra ye hi lerani ni nga ta ke ni mi kombisa roho mi tiphina hi va mi rindzeleya hi ta fika nkarhi wun'wana na wun'wana Sibali Sabu hayi ntirho wa kahle wa vonkiwa Shabu Sibali. alright Sibali. Yona mfana, ufunani la? Ubonile ukuthi ubaba kwenzeni ingane esekhaya? Ngikhokha umoya mfethu. Oh, ngikhokha umoya. Umtshelile ubaba wakho ukuthi akakhokha umoya mayikhuluma lento bekayikhuluma enganeni yakithi. Mfethu akusima intentions yami ukuthi uTime ukhulume lento akayikhulumile mfethu. Zoringana lalela lawe. Angifuni ukuphinde ngikubone nalentshe benyana yakho phambi kwengane yakithi. Uyasho? Mfethu ngamnqanya usister wakho ufuna ngithuneni. Imani, malone busy lokho nilo kanje abantu bazobhizi baloko manibukele. Futhi ngiyazi ukuthukuthela kodwa cela ukuthi ngehlisa umoya. Oh, kusho ukuthi ke kumele siyeke labafana badlale ngawe and then emva kwalapho kungenzeka lutho. Futhi sikhona isixazululo saloko futhi. Cela ukuthi ngehlisa umoya. Maloko nilo kanje kuya ngathi niphukuphuku nje. Sorry intelligent. Uyaxolisa. Kahle kumele kuxolise mina. Kumele ngihambe ngiyokhuluma neLtime lami. I'll make sure ukuthi I get back as soon as possible. Good luck. Yeah, you better son, you better. Ngaphinde ngibone lentshe benyana yakho la. Yezwa? Uthe Kodwa futhi Been waiting for you, and we'll be with you all day and night, having some fun. Squashies. And he's man down. He doesn't have feelings, that's why. Manje vayani manje. And nimtshele lo muntu akanithumele ukuthi ufelile. Well, he hasn't. Man vayani man. How? Vayani before ngithune something ukuthi ngizoyiregret Vayani man. La ukuvalela la utshama kona until u ta huma loko se u pfuleke ngqondo leya wena wa fana masipala vona swa kona ngqondo Sibali. Wati va vana lava
va endla nga ku le ka kavola va endla ku rhandza la ka kame. Yes Sibali, hayi bayakudelela Sibali, yazi bayadelela, yazi Sibali yini into efuneka kulabantwana. Umntwana nje ufuna ukuthi umshaye kakhulu la ngempama, kuphume lefinyele elikhulu, umuntu acabanga uku-escape ngalo, ulibhamuza abuye eze lalo ubhande, umdisappoint fucked up. Yo maka nomkhelile imfana lwe lendlwini le itawuma lokusaphuleka engqondo leya yangana ngqondo umona lo. Hayi yabona ke leyo Sibali le engavumelani nayo nhlobo. Wena nje into kumele uyenze Sibali ukuthi kumele uvume ukuthi wena abazukulu into ongeke uphinde ube nayo nje. Never singepfuki swendlekile swesweleswo loko ndiri karhi ni famba na vanghani va me la ndleleni va vitaniwa vamkhulu va vitaniwa vamkhulu meni loko ni vitaniwa Bramos ta vitaniwa Bramos loko va fika ri toze ndi famba sina vitaniwa Bramos n'wana loyi a nga ngomkhulu ka mina. Manje Sibali angitshele ucabanga ukuthi uma umkhiyele lapha ekamereni lakhe lo mfana lo uzodlala angithi umuntu uyadinga ukuthi ahamba endlini encane. Yazini into engisola ngawe Sibali, ngisola ukuthi ngathi nawe umshini wakho lo ngathi sowudla amacassette straight. Now it's enough Sibali, andala ukuthi advice sister wena kahle bafana lupana lo angigcina chinchini ni byelo ka ntekela xinota xa xikhwama xi ta endla vana kokwala xi nge pfuki xi endle vana ene mfana loyi kahle ngopfu a nga kota ku veni a kuma ntombi yin'wana leyi lavaka around Soweto yi nge miyali i kahle a nga va ri right hambi ho huma na la Soweto a nga kota ku vena ntombi leyi lavaka mara i busy ni tisela xithwala la ka mina leswi a nga ta ka nga swi voni. Hayi Sibali lento yenzayo i wrong. Hayi Sibali uyangiphoxa. Yazi mina into kumele ngiyenze Sibali. Akungcono ngivele ngizelele kwami ngoba nginamabhiya amagcwele efrijini. Akuna uya ka kona Sibali. La ukuthamaka la. Ume njani mfana loyi? Ayifuthi wabana labo. Bathi ndlaya imbitsi mina. Ume njani manje lapha? Yes. Sibali awusali ulungisa izinto zomuzi wakho. Yabona naloko ofana wakho lokho. Akuna la uya ka kona wena Sibali. Hanyahamba. Phela swafana vana va wena vo lava. Vatukulu va wena vo va ndisa ka mbitsi la. Xi tekele nyini wa swo vana lava tivo. Xi ndisa mbitsi wa tivo. Yes. Papa, if wanzonda for ku va ntise esethu la kaya a na mhaka a ni swi tivi ku ri u ehleketa yini, but if ntsako wa me wa ku dlaya, I'm sorry, there's nothing I can do. Wa ntsakisa. She's the love of my heart. She might be disabled, she might be less of a person matihlweni ya wena, but I don't care. U esethu owami baba. And if she's not welcome in your homestead, then I'm also not. Hayi Sibali. Nami ngivumelana nabo abashana Sibali. Nawe malume. Hey. Ya. Lona leni umgongozela ku huma anga humi kumbe sethi dlaya la n'wana wa me hi mhaka yo ishile ya
intelligent kahle kahle bana ba me hayi ndikombela mi ni rivalela a ni nga mini swona swi leswaku hi tikuma hi hambanile hayi na xolisa my son I'm very much sorry ya ya tshembisela a tiva ku swilo swi ta endleka ku leswi lavisaka swona le xoliseni ndyangu wa mina a ni na ndyangu wun'wana hi n'wehe ndyangu wa mina loko no lahlekeriwa hi n'wehe ta tikuma se ni hanya ni ri wexe ni nga ha na munhu loyi ni hanyaka na yena ni kombela mi ni rivalela please. Emza. Sure, Ntanas. Aska waran. Imnati ngusiya Ntanas. Antwana ke njalo so batla ntshwara bane ke jere come on. Hayi, zwakala mantwana kanti